Mugora mwiza nshuti bakunzi b'amakuru hiteganyagihe mwategura n'ikigo cy'u Rwanda cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda. Tujye kureba iteganyagihe ryo ku munsi w'ejo ku itariki ya 11 kwezi kwa 12 mwaka wa 2025. Turaza kureba n'iteganyagihe ry'iminsi 5 iri imbere. Ariko reka dutangire tureba uko ikirere cyifashe uyu munsi ndetse nuko kiza kurara muri rusange. Kuri uyu munsi mu masaha ya mu gitondo hirya no hino mu gihugu twaramukanye urunyurane rw'izuba n'ibicu. Nta mvura twagize mu masaha ya mu gitondo, gusa amasaha y'igicamunsi twagize imvura hirya no hino mu bice byinshi by'igihugu. Biteganyijwe yuko muri iri joro ahenshi mu gihugu nta mvura haza kugira, uretse mu bice by'amajyepfo y'intara y'Iburengerazuba hegera ku ishyamba rya Nyungwe. Naho ku munsi w'ejo mu masaha ya mu gitondo biteganyijwe yuko tuzatangira mu masaha ya mu gitondo dufite umuyaga uringaniye uzagenda wiyongera ugashyira kuba mwinshi, uzaba ufite umuvuduko hagati ya metero 3 kugeza kuri metero 8 mu isagonda. Bikaba biteganyijwe yuko uwo muyaga uzajya uturuka mu bice by'uburasirazuba bw'igihugu cyacu werekeza mu bindi bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Biteganyijwe ko kandi mu masaha ya mu gitondo nta mvura tuzagira mu turere twose tw'igihugu, tuzaba dufite urunyurane rw'izuba n'ibicu. Ubushyuhe bw'asi buteganyijwe mu turere tugize igihugu cyacu biteganyijwe yuko buzaba uri hagati ya -9 ndetse na -17. -9 ziteganyijwe mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Nyabihu, hakaba ari naho hateganyijwe kuzagira ubushyuhe bwo hasi bukeya ugereranyije n'ahandi mu gihugu. Naho ku masaha y'igicamunsi ibicu bizagenda byongera ariko n'imiyaga igenda yiyongera, bitume tugira imvura izumvikanamo inkuba mu turere twose tw'igihugu. Ubushyuhe nabwo buzazamuka bugere ku gipimo hagati ya -22 ndetse na -27. -27 ziteganyijwe mu mujyi wa Kigali, akaba naho hateganyijwe kuzaba hashyushye cyane ugereranyije n'ahandi mu gihugu. Naho mu minsi 5 iri imbere uhereye ku munsi w'ejo nyine kugera ku itariki ya 15, ni ukuvuga kwa mbere w'icyumweru gitaha, biteganyijwe yuko ku munsi w'ejo ndetse no ku itariki ya 12 tuzagira ibihe by'imvura cyane cyane mu masaha ya nyuma ya saa sita. Ku itariki ya 13, 14 ndetse na 15 imvura izatangira kugabanuka hirya no hino mu gihugu. Reka ngane ku musozo mbabwira yuko ku munsi w'ejo mu masaha mu gitondo biteganyijwe ko izuba rizarasa ku isaa 11:45 za mu gitondo rikarenga ku mugoroba ku isaa 12:05. Mwakoze kubana natwe, mukomeze kugira ibihe byiza.